krećemo. Nema ništa, empty, osim urnebesa, mijau. I krećemo sa pravljenjem sobe u potkrovu. Let's get started.
pruga Beograd-Bar.
postoje skelet. Pa da zjebemo skelet. Let's go. sada šivanje golubarnika sa kitom. A sada opšivanje golubarnika sa lamperijom. Let's go!
A sada krećemo sa alterisom, odnosno mrlj prlj i rukama i nogama. Krećemo. Sada postavljanje mrežice. Idemo. A sada krećemo sa podlogiranjem. I krećemo.
I krećemo sa postavljanjem prizora. Tu je majstor Kragić, kvalifikovan za postavljanje prozora. Ništa bez njega. Evo pogledajte kako on to radi stručno i efikasno i efirano. Na mestu. Da. I ništa neće mu kur pjenu ovo ono, znači samo on će to držati i to je to. Fiksno je, da. Ne moramo se tu zabavati. Krećemo. Evo ga, majstor za pur penu. Jučer je jedan majstor potrošio 2 pur pene na prozor, da vidimo koliko će ovaj potrošiti. Kako spojiti utičnicu? Pa da vidimo. Krećemo.
Da vidimo šta radi naš majstor Kragić. Šta si rekao, a? Pogledajte vi, taj zid stavlja, upravo ugrađuje durostir, ne, stirodur. Izvinite, pogledajte vi kako on to našarao lijepo, kao na torta. Morat ćemo za rođendan jednu, gdje idete na mene? A stigli se do početka. Divno. Vidite kako on to radi. Ukrojeno. Bez problema, a? Da. Samo je trebalo izmjeriti i sasjeći. Prešli ste? Više to lupa nešto nazad. Lupa. Možda otpadaju ovi crepovi. I krećemo sa farbanjem crepnih površina. A, kako sam to rekao? A sada sečenje vrata, odnosno štoka od vrata, jer majmun, odnosno idiot, to jest ja, koji je kupovo vrata, odnosno štok, uzeo je širi. Sad na skraćivo. Kako se zove čovjek koji radi danju, a nije iz Danske? Da li neko zna? Zove se danski čovjek. A kako se zove čovjek
koji radi noću. Da li neko zna? Zove se kako? Zove se noćni idiot. A sada sledi skidanje C rade sa krova. Kakve rade? C rade. Jebem. Ajmo. Malo krska. Može dobro. Ajmo, motamo. Kao štrudle. Štrudle. Ćao, koja velika štrudla. Ćao. Get up. Ajmo. I druga. Ugla skoro da je gotova. C, radu. A smotali uš čega? Štrudlu. Štrudle da se posluži. Njam. Slušajte ovo. Skoro da se i ne čuje. To je pop rock festival. Pojte mesečina, joj, ajoj. Sunce sija. Pa je to sunce? A? To je noćno sunce. Pogledajte. Zemlja izlazećeg sunca. Džeprem. Ovo je, šta je ovo? Dimjak. Bezla. Pa ajte, skoro da se ništa i ne vidi. Mijau. A sada, fasada. Ajmo. A sada pravljenje mini merdevina za Golubarnik gore. Mjau. I lift je konačno gotov za Golubarnik gore. Finally. I ajde da ne vidimo kako to soba ne izgleda iznutra. Ajmo. I ajde da ne pogledamo kako to ne izgleda od spolja. Ajmo. Jao, pogrešno skretanje. To nije soba. Nazad. Tarararam.
prvo kako divan pogled, to jest dvogled na kanjon odavde. Ne možeš baš reći da liči game over.